spera la paghe porana di Palezza, ma Cocoma, ufra la paghe Riavaia, Sepan Moreme, Riavaia, e fa la paghe di Cuccia, la paghe un classe, ufra la paghe Centro Muluana, a Polisa, a Pasa la paghe un Tito, Wetito, a Plezza Secembisa, e c'era lo gusto con le scuole, e anche se dice Tito, Marico, e la paghe di Cuccia, le ascimi per la chioma Cocoma, ieri che ho Masciruane, Monte Mpapaniso, poi fuori la paghe un capo, spera la paghe porare Marmo Caranza, al pagamista camminare per Sacare che ne Cuccia, guarda che Zuba Scia c'è nelle buona, aveva la paghe Marmo Caranza, e so posso nelle buona, e posso io la paghe Orlando Pairezza, ma Cocoma, Seppo Masciruane, si sono sulla paghe Cangini, le Marocca che diceva Cacca, Baccagile, aveva la Pairezza, sempre la paghe Mufa, e CLP, e a Sevenza e CLP e Mufa, se ne Cangile aveva la Pairezza, e in ciò con la Chica, e Marumo Caranze, a Mufa che c'è la scena della Mago Shunagani, usabile che ulbamba usiphoche nele bola ma ulibheka leli bola mbukeli uliblockile umbokazi akaliphasanga umbokazi uliblockile leli bola bekumele ke usiphochena aye kulo ngqole leli bola udedela ke khona khika usubuka yafinjwa leli bola qala phansi lapha koPopayi Monte Mpambaniso ayifeza ngapha ke lenkundla uyofuna lapha ke isekela deputy Esichole sibheka ngapha ke lenkundla Daniel Msendami ufuna ukucela indlela Daniel Msendami ayikhona khiphela ngaphandle uMsendami uzoba yithrow-ina yeqembu le-Orlando Pirates sihambile ke isikhathi ebhodini emva kwemizuzu engamashumi amathathu lilodwa igoli elayo Orlando Pirates elishawe ke i-ambulance yaseThembisa yena ke uPatrick Tito Maswanganye ezophoswe uDion Hoto chimela lapha ke phambili uDion Hoto uyavimba uNhlapho sizokela mbukele ekhule idlala ke i-right back position siyibona lapha nje ko-Bidvest Vets ko-Supersport ekhishima lapha ke ku-right back position kodwa namhlanje bapeshe ngayo lapha phakathi emanzini shoba ke engekho lapha ke Edgar Malaka engapha ke lenkundla hlaswe kabi yena ke uTito sekela Sithole bena lapha ke uMariko engathi ke bafihlela inzipho afuna ke ukufihlela inzipho usekela Sithole bena lapha ke Abdullahi Mariko afuna ke ukufihlela inzipho bese ke kushintshana izandla kuphambana izandla soke ngizwe ukuthi ke uNompempe uzothini soke ngizwe ukuthi ke uNompempe uzothini ukulungisa ke lesi yasimo Thando Nzanzeka nange lapha ke uTito ikhona uNhlapho ke odlalise kabi uTito akubheke nje indlela ke angene ngayo ke uNhlapho kuye lapha ke uTito angazi ukuthi ke uNompempe akayibona kanjani ke leya angazi ukuthi ke uNompempe akayibona kanjani ke leya uzokhuza lapha ke usekela naye lapha ke uMariko kodwa ke umsindo ubuqale lapha ya la khona ke uNhlapho angene kakhona kuye lapha ke uTito ukhumule ke mbukela ukuthi umdlalo ke ugqugquzela lapha ke i-fair play umdlalo ugqugquzela i-fair play ukuze ke kudlaleke kahle phakamisa
liyisa ibhola bekolando Pirates phakathi eboxini ulidlahle kalula yena ke uWashington Arube ethumela lapha ke phambili ngabe onside na liyaphakama ke ijugo offside liyaphakama ke ijugo offside Khumalo